o thi trin thla ninga tholeni kan lo thleng ve le ta tun tum khovel thu thar kan ngai thlak tur hi Russia Ukraine buena a Donald Trump an submarine panni chuak tur order pek nuwa Vladimir Putin na tongkam masaber Putin an hemi chung changa ron riak na masaber hi ti chuak an tumanga chumai ba ka Yemen long che chonara phlak takangte tin India in Russia sumdon na atho pui hi pom thailo HULHUAL ani ti in US mi poimo pakhat US official pakhat chuan tongkam maron nei thar le ta boka chutiang la kai noi khovel thar international news politics te tuna hian international news politics te tunruma hian hangai thla kan tum le don ani o tunlai chu Russia Ukraine buaina hi khovel mi puinan ngei ven khop maya kantar lang tanual mai Russia Ukraine indona atop thena turle inka hai nei ani thena tur hian Donald Trump khan ma ala thina maro chu Russia thiana siama chuta indona cholsan tir atum kha Donald Trump chuanin tuna chuanin abeidon santa ani bera malakna thar kalpuin tuna hian Russia biak thiama thiana siama inka hai nei tura chu tianga omjani te ka malak atum na zong chuti bo to in tuna hianin natakan nor chu Trump hian atum veta hania Ukraine ne na ral thuam thonin tuna hianin Ukraine tha ti chak turin ke an pen tharle me kania inthlan ma thil soi ka tiang chi te po hi ti hantum ve thin bok ma sela atam tak chu ti hlotlin ani thin amaro chu thil alo danglama inthlan ma borok le inthlan nuwa thilom dan thil thlen dan te alo danglam chho ve zel boka chuta chuanin antum dan ni lawa thil kal pui hi politician tan po thil om tak te po ani na chin om ve tho mai chutiang che chu kan putrama po hi ania inthlan ma kha chuanin Joe Biden administration in Ukraine puina atana US chi atling kho matanga dollar luk lading on somruk tel avum chhokha adu lo hle a khawang khanin Ukraine chu ral thuam manga pui anni to lovanga chumle pai mangpon vur vak anni to don lowani I khan asoi cham chi ani kha darkar somni pali chungin indona ka ti top thei ati vei rol boknen khatiang kha ataka chuan hei athleng thei talo chu ani ber mai asoi sel thin Joe Biden a CHETDAN ang chia kha Trump chuan tuna hian kalphunga arun nei chho vele don ta Joe Biden a kong kha Trump chuan arun zo vele ta ani ber maya tuna hian nei to thian tenen na takin Russia rek turin an buat sei mupa EU phei chuan an rek der to a ni som chung tunkar hian a top to don ania hemi atop phuna phei chuan Donald Trump hian an thayang berin Russia hi rek atum ani chuta Ukraine hen aral thuam air defense interceptor ang chi te an thon mekani a Patriot missile system te po nei to ram then khaten Ukraine hen an supply yanga US chuan a supply tu te hena an supply ang ape vele thung don ani chutiang chuan kal han tum mup mai ole chutiang a thila kal mek lai chuanin kan pun tak ang khan ni somnga chung traman Russia huna pek khani som bor vel an ti thlat ta duai maya kha kan pun tak ang khanin Russia President Dmitry Medvedev chuanin Donald Trump hian hun bituk game a khela hetiang ani chuanin US nena kanin kara hianin indona nai tel ani ti khana soini kha Donald Trump khan angai theilo ta reu maya tui hnoi indolong nuclear ral thuam kap chuak theiang chi panni kha Russia ron che thu thei nia chu wangin ti in mun ram chang in son chuak tur khan order a pete hialani kha kami chung changa khan Vladimir Putin chu angoya hamaro chu amaero chu tuna hian Vladimir Putin chuan German ballistic missile submarine are deploy chung changa Vladimir Putin hian thupu anaron nei thar ve ta ani hemi chung chang the kan ngai thladon amaro chu amaero chu Yemen long che sual hi han puang ma sapotang o Yemen ram chu kan puang ngun ta viau mai he chanela hianin Israel melma Israel en2 Iran noya helpol Houthi te tual le na mun ani kha Yemen tuipui a chuanin long pem lut engamazat refugee tam tak longa chuang an oma an long chuan na accident hlo Miami somruk pariat zetan thi a mi som sari le pali chin hriat lovin an lo mek he thubuat seila hian Yemen district Khanfar a pem lutum longa che sual ruang somnga pali hi tuya an lo oma
mi som pali lak chuan ni to Zinjibar damdo ina ruang da na hmuna tam tak tu na hian lak mek zelan ni United Nations Migration Agency chuan Yemen thimlam tuipui ha long hi apila African migrant somruk pariat heta hian an thia midang somsari pali chin hriat lovin an lo om ni in United Nations Migration Agency chuan an puang Ethiopia mi zasomnga pali phurlong hi Abyan province bula Gulf of Aden apil ni in Yemen International Organization for Migration IOM ho tu Abdusator Esoev chuan asoi Associated Press Shildanin Khanfar district a hian pemlut mi somnga pali ruang tuipuya an lapila midang som pali mu an ni to longche suala hian mi som pahnih chawan dam chuaka a chhunga chuang te hi tuna hian chin hriat lovin an lo om nia soi ani Yemen tuipuya hianin chet chualna longchet chualna awanga boral khato ken nom de ureng nia tarlan ani March thla khan Yemen le Djibouti tuipui kam Djibouti tuipuya pemlut tur phur longpali chualo pil to boka heta hian mi pahnih an thi ami jasomret paruk chin hriat lovin anom bokani kha kumsom chuang zet tual chung in dona tuar tu Yemen nima sela East Africa le Horn of Africa atangin pemlut an lo om renga Gulf Arab nam hausa jok te hnen thlentum chumi in chhopnan helai Yemen hi ral plan tam tak hian an pan masa phota hetatang hianin Gulf ram hausa jok a pemlut turin an in pu cha thin nia soi ani migrant te hian smuggler an rin chan tlang puya Red Sea le Gulf of Aden emo an pal tlanga longhim lo tak taka te mi pui tam tak an chuang thina chetnara phlak tak tak lo thleng fo to ni ole US palai chuan Moscow atlo dona mani khan kan puang to a Donald Trump hian Russia na taka arrek ma in Russia Ukraine in dona palai tana atir Steve Witkoff chu Trump hian atir dona tun hnaya Donald Trump an nuclear submarine pahni a deploy chungchang chuan soi a hlo hle don yangai ani Kremlin chuan Donald Trump an nuclear tuin hnuailong pahni Russia naya inson tura thu apek chu Russia ram zalo na ni in Russia chuan thu chu asiam ta amai ro chu Moscow chuan he buena hian in ham hnoi adu lo ni in atar lang thung Friday US president in thu asoi hnuwa khanin official te chanlet na masabira Kremlin thu puang tu Dmitry Peskov khan American tuin hnuailong te chu combat duty an oma hei hi borok chetak thlen thei borok du omlo tak thlen thei ani ati tilboi thlak tak a om thei ani sensitive tak mai tuna hianin kanin kara omme kani ti khan Dmitry Peskov khan asoya kan hria tengin January thla a Donald Trump an thu nei na achana tang khan US le Russia in kar borok kha athra chho hle mana tun hai thlainga mazat chung khan US president chuan Putin he Ukraine in dona ti top atum tak tak lo nia an rin thu kha alo sei to February san hele somni pahnia Moscow in full scale invasion atana tang khan malak na lian tham in do ti top tur malak na lian tham hi halo om lo ti tlukani tuna chuan Trump hian Russia in remna thu thlung asiam theina hun ain hong ti so in chumi tur chuan ro man na kan siama August niriat thole ni thleng August niriat zirtop ni thleng hian hun pe kan ni hemi chung hian in remna Russia tan siamna hun kan hong ani Moscow chuan a oil le thil dang thon chua har sat na lian tak an to lo na turin indo ati to pangai ni ti in Trump chuan a soi Washington le Moscow te hi tuna hian in biak na lakal ringa Peskov chuan tun kar top lamo Witkov azin don thu soin hei hi thil lom om takani thu soi Moscow a Mr. Ulfkov kan mu tur hi a thil lom om takani hetianga in biak po na hi thil poimo tak om janei tak ani nge kan be saya atangkai nge kan be sei ti in Moscow lam chuan thu chuan siamani zirtop ni ma in ka hai na yani lo chuan Trump chuan Moscow tan sumdon le lama har satna athlen don yangai ania Moscow ina thila thon cho oil lemo gas emo bungro dang poni se na taka an threk don thu secondary tariff an ma chon don thu asoyani ole Vladimir Putin chuanin Donald Trump an tuin hnoilong panhi nuclear kap chuak thei ballistic missile submarine a deploy chu thil thalo tak ani thule hei hian remna in remlo na athlen don ani
remna ain remlo na athlen thei ni ti in drama malak na chu tha ati lo thu asoya Putin chuan Russia thil tumber chu Ukraine le Russia security buaina chumi nok then faina turani thu asoya Moscow in remna athlen theina turin sipai le politics lama condition asiam hi atira tengin vo in thleng hian kan la vong renga Ukraine chu neutral state ani kan dua sipai chakna le sipai le ral thuam manga Ukraine vora chutianga nei to du thu sam ti top chu Kremlin du dan ani thu Putin chuan a soinon video hun hung bera kan tarlan tak ang khanin tuna hianin Russia le China chuanin naval exercise lian tak mai an kalpui me kania an kum tin ti dan thin ni ma se kumina hi chuanin Donald Trump an submarine a deploy den chen kha ania khamia deploy hun laya he military drill hi kalpui an ni boko wangin an borok po tang dun khop maya he ram pani China le Russia hi thok dun an nia Russia war machine Putin a war machine indona ahman kholte ti chak turin China hian Russia hi ala sum don pui ve rengani Russia tangin oil gas le bungratam tak China hian ala leisak renga chutenga khovel ramlian economy lian takin Russia dor chhun jom zel ani chuan economy a rek chau tum chu hilhar sa tak ani nge yang heti lai hian Donald Trump pui tu chuanin India chu Ukraine Russia indona ti chak tura Russia thopuina na ala sum don pui reng chu ngai zam mai chi ani lo ni in na soi Trump administration mi poimo tak chuan New Delhi chu Russia atang energy alak ti top turin na takin anor le a India chu Moscow atang oil alaya wang hianin Ukraine indona a hian Russia pui ti na ni Russia indona atan sum atho ti na ni ti in US chuan na takin India anron chang le ta mani khan nei to chief Margaret khanin India kha alo vo to boka vo han ti khanin Russia asum don puya wangte Russia oil gas le abung rodang alaya wang hian Russia chuan Ukraine indona kalpuya chakna thar energy nei pha zelani chu wangin Russia dortu te hian an ban sanangai Russia tangin an sum don na han ti to pangai ni ti khanin na tak mai in India le China kha nei to ruai tu khan aron tong khum ani kha maro chu India kha chuanin kan mi puite ta na he thil hi ti kan ni kan mi puite hlok na tur kan mi puite ham thatna tan he thil hi ti kan nia Moscow kan thlop wange mo kan du sak wanga Moscow bazar kan ni lo thu India ho tu te khan an soi hani kha White House Deputy Chief of Staff le Trump puitular ber Paul Stephen Miller chuan Fox News in an komna hi thil chiang takin ka soi du ni India and Russia atanga oil alei mang hian indona asum man tur tam tak atho ti na nia hi pomjam theilo hulhual ani ati India hi tuna Russia oil leitam ber tu pani na ni meka China hnoya ommek China hi Russia oil lei chhuak nem berania India adota thungani fuel hi za asom thum chuang chu Moscow atangin India hian alalut niangai ani hian khotlangram te hrek na kara Kremlin le China hian Russia chu sum tam tak an pe tina nia indona chakna han nei thena turin heram pani hian Russia hi an tho pui tina ni kumsan hele somni pahnia Ukraine indona achua ma khan Russia tangin oil India na alak chu za pakhat borvel chau ania tuna chuanin India oil lak zong rampon na tanga India na oil lak zong za som thum chu Russia tanga kan lak ani ta ani Miller hi Trump administration chunga India emo China emo Russia sumdon puitu na taka soisel bertu ani thina Russia tanga India in oil gas ale wanga US in 25% manga India bungro US alu ta tanga chi an lak nuwa tunhi Milleran India aron soile na masaberani Trump administration chuan India hian Russia tanga ral thuam le oil an lalut chhun jom zelani chuan remna dang pek belani tur thua soibok Russia oil leikonga India hi abul bera chuan China nen inzom na nget tak an lei karma sa khan Donald Trump hian Asia ram economy lian ber panhi na India atanga chia alak tur India bungro atanga chia za som ni panga alak tur chungchang apuana khanin India kha US thian thatak an ni thu kho war taken soya
amai ro chu 25% chu India hremnan man tur ani thawani India chu kan hrian ani lain asipai man ruwa tamzo ki Russia tangina lei ania Russia energy leitam ber tu zinga mi ania tuna hian Russia bazar tu te zinga India le China hian langsar ber ni ti khan tram khana soya Ukraine indona ti top tumin ma kan la a chuti lain India le China hianin Ukraine mi pui thina thlen tu Russia beina chom nung turin an bungro an lei sakani ti chu US ngai dan le an puan US ngai dan le an thu puan du danani heti lai hian India sarkar le pui thu chua Reuters in a puan dana chuan Washington in New Delhi Russia dorto lo tura a vouchung po in Moscow tangin India chuan oil lei chhun zom zel don nia soi ani India Ministry of External Affairs chuan Russia nena anin lei chin na chu steady and time test ani thu soin Russia nena anin lei chin na chu nget tak le hun le thil thleng tam tak po ina afin fia to ani thu soin New Delhi le Moscow in lei chin na hi Soviet hun lai tang in tran dei to khani Russia hi India rama oil le defense equipment supply tulian ber hania Stockholm International Peace Research Institute Sipri in a Mars thla a report ti chhuak khan Russia hi Indian Armed Force a system le ral thuam thon chuak tulian ber lan ni rengani Prime Minister Narendra Modi hi anikum khan Moscow a Russia President Vladimir Putin mutur khan ajina India hian tun ma kha chuan in crude oil tamzok hi Middle East atengin lai thina mase February sang hele somni panhia Russia in Ukraine abei nuwa hilain thlak dang lam zota hani Russia khan ani na taka chuan in discount thatak kha India ta na offer China poni thova discount thatak mangin Russia crude oil ti an lei hem mayani Kotlangram ten Russia nena an sum don na anti top nu le an pon thua te la an input chho zut lai khan India chuanin discount thatak mangin Russia oil kha alei char thung New Delhi hian January sang hile somni pani khan Russia tangin crude oil ni khata barrel singruk sang ria talaya hemikum vek June thla thleng khan oil lak lu hi ni khata barrel maktadoi khat point pakhat pani akai chho manani Nitin athil lak lu hi me sang hile somni pathum thleng khan asang chawa me sang ni somni pathum khan asan lai berania maktadoi ni point pakhat panga barrel ni khat chungin India khan Russia tangin alei manani hemin hu hi chuan atlem chholia India rama thil lak lu Russia tanga India na thil lak lu za somli setin pung chho mana hewang hian Moscow chu New Delhi ya crude oil supplier lian ber anita ni in Press Trust of India chuan data analyst company clear data atar langani India chuan Russia tanga athil lak lu chu da nanga kalpuyani thu soya Khovel puma crude oil man chen salu tuktur hei hian a vengani ti in India chuan Russia in a crude oil a discount chu a fakhle thung ani ole soidon chuan soitur tam taka om thayome news a seilu tuk chuan alo nin ompal ve thaya khati chena khan handu tok le phot mai te ang indona thu thar berber le khovel thil thleng thar international news politics te he channel a hian regular taka puan thina niya in longa chang zel don nia